Pani biwak sampai na hanya live ko magpagitilam sa lang na hanya hay jadi perjalanan hanya hay ako itong manisya lang na lang letap pa itong biwak sa iba itong may sama jadi kalau boleh merokok coba itu perjalanan yang bisa makan biwak sa iba itong may sama jadi guys so welcome back to subscribe halo itu okay jadi live lang langsung go viewers so viewers तुम लोग सब कहाँ पे आ रहे viewers Hey guys, masa baru pakai live kereng pakai teh bano hanya halam sugu. Narubai live asal sama mati kereng Malia. Ini dah style ni bagai. Ini tholi adu tiwa manu bagai si narubai live kereng man semua time orang kata head over si bagai bot. Figuran biar semua hanya halam sugu. Itu perjalanan. Tahu rasulnya macam lagi biar sok. Tahu mungkin macam kata bahaya pun biar sok. Tak sudah level kerengnya ko mengudah dalam sebuah day mau haknya lagi kereng bilang tapi kan biasa kalau baca support subscriber nang beli dalam sebuah yang nilai dolar like cara cara nang pasal kereng mai itu sama gini untuk mobile ini hanya live mau baca mai dengan biasa biar kau baca oh 3 minit untuk kan itu biar semua hanya dalam sebuah comment guys sampai jadi itu perjalanan tamu memang sampai ke viewer so tamu flight down ke bahaya tunai itu perjalanan tamu musim memang sampai ke kami temuin viewer so live kenapa belum sebut aja teman sibai itu teman Hamzago Hamzagoni 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 te live lagi yang viewer semua te live lagi na Utre tamjang si saya pengen bukan sekarang kami semua hari yang viewer sok itu mencari jadi ulang balik ke dalam semua ini live saya akan live bagi balik ke full support live yang viewer sok am sekin support itu di yang hantar balik ke nama teh ऊपर गिराने व्यूज kaya gitu kan like channel ko download lagi na tapi kebang ini tapi wasan kan jadi viewers so mulai wasan ko komen tapi channel bigiran na hanya hai sudah cukup beberapa sampai viewers semua lebih kan viewers semua balik ke live ko lang sebut mo hakena saya kan na teman tuh teh ani viewers so tak sesara live kerja ko teh kawan teh live ko di shades ko teh sutro ko teh ni bagai suri ko bano प्रार्थना भयो ईश्वरमा उहाँले channel
tahun flight balik bagai balik ke nanti dari wastan kali itu ini suruh mau bandang note ini naik itu harus support kayaknya biar sama teh ini saksalai ansi sini hati ansi dunia hati ansi orang orang kayak ini ini teh cipa ya kali ini lagi dalam sebuте karena anak full support flight tahun bagai teh ini full support aja lalu teh benar-benar kita itu ini biar so ini ya kira kagak lupa dulu itu tuh ini biar so teh subscriber mau bahkan itu kita hanya subscriber aja itu hanya biar so betul nak kayak itu aja di pembujia atau teresan mau langsung betul sini pemburu pasang sebujia tuh an subscriber betul nanti bông có món sai từ trên câu kita saya ini nanya apa bông làm sebut सबको नमस्कार और मेरी लाइफ में नया नया जो व्यूअर्स आ रहा है उन लोगों को मेरी चैनल में स्वागत है और ऐसे करते रहो आप लोग फुल सपोर्ट करते रहो और मेरी व्यूअर्स लोग आप लोग भी अच्छे रहो और मेरे सब्सक्राइबर लोग भी अच्छे रहो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से viewers mau pagi baru buji atau mau tanya lagi tentang kalau subscriber को तो वो कहते बहुत तो हिंदी में masalah ये baru बोलना को बहुत साइट वो सीख बस बुझी आपने मैंने कहा ना बहुत masalah होते itu pada kita mau baca viewers loh kita mau sini siapa terus komen ke sama di like share subscribe kalian tak apa di teh sekitar mah hamil kalau viewers loh langsung belai kayak मैं gerang viewers ko pekha gerang kurang ahe juga support itu nama gitu mau haknya full support itu viewers ko belai kayak mau langsung suara lagi sih dan kurangnya para viewers ko mereka berbaksa ibu hanya kasih itu viewers semua support itu nama gitu belai komentar juga viewers ko tekan layo dati full support kayaknya begitu full viewers kayaknya begitu पहला क्या हम support ना होते हम जमा ना होते तो viewers लोग तब वो भाई को लाइव पर देखी भाई तो full support भाई तो anak mana aku kalau देखी viewers लोग देखी news kari itu news karman yang lo देखी watch time kari main thankful तो जो तुम like share subscribe करने था पहुँच जाने viewers लोग जो तुम langsung mau itu yang live streaming naik channel lagi kita berupaya dengan sebagai guys terus dari kejauhan kami masih hati bahkan tambah kalau kita tambah viewers so dari taksi dari live streaming aku baru buat kita live itu belai kayak langsung ane live ane viewers so dari belai kayak komik taka viewers so nanya robo subscriber robo dari amsuke nanya komik taka tabu dari yang channel tahun ini untuk sekali sima yang tukar temo bagai nongna langsung teno rano fotorna bagai kalau belai kayak kuat nongna langsung itu mau di bawah semua teh kayak mana kana manjui fotor laya deh teh nak nunggu kayak mokol mau dikit tuh live lagi nang thora mangu semua belai kayak nih viewers semua belai langsung teh kayak jatuh lo kahano tengoknya kita kirim tengok jatuh viewers so teh belai kayak
Kita mulai temuin sama gini di workshop di joto tamu sensor kata-kata subscribe bang lo balik-balik kelam semua te tak sensor lain mau kerja kok bang lo balik-balik ke jati-jati lain mau pengen bagi te kerana bagi lam semua bagi balik-balik ke lam semua te joto di workshop like share subscribe ke kita pokoknya ini hamdulillah lagi te full support balik ke nawo yang di workshop asyik ngasih gitu lam semua itu mulai video Temo hakina dele support paitibi te hamza mon belai kina onongi te joto biosok maya genang te khagana marwa aya hailam sugo te tamo play tamo ina sabai gari biosok te nong full support te hamza motu ina ro hakino salbon rung logiri to ni saya karian biosok ano te mo hakino mane koi nai mo zara zara sabai sangan te kare mate te ani biosok mo joto no khalo bi to Temo hakino support namangan biosok ni Ayan, subscriber ang itu joto harga may ganang tamu suzara live kerja na channel balik-balik kay lam sugo te mo hakin support hay to mami ani viewers sama balik-balik kay lam sugo te akhir yo norung tagar tahan to baji te joto kapung to itu ano viewers sama te balik-balik kay lam sugo nang live kerja na bagi te hay to mami sabay gidi joto viewers so bahay to kahit na to may te kahit na to may viewers so sabay gidi Nagmamino ka na tayo balik-balik kay gusto ko magawin mo tayo makabating ka magka tayo mo nabagayan viewers sa mga nakarasam ko tayo alihayang nagpapring pilay tayo dito viewers sa naya so ya kaya na ito na naman alahalam sa mo tayo ang kiyat ko natin siya kamu nung nagpapalay 10 menit pa rin viewers sa nagmutot na numutot siya ya pero viewers sa numutot na numutot siya